Yuck, look at the CR. Si Boto. So guba pa gid ang remote sa Manila. My God. From Cebu with a very nice hotel. Here comes Bad room. Good morning, people. It's our day 3. It's 3 o'clock. And goodbye Chatu by the sea. Goodbye Cebu. Padulong namin sa airport. And we're going to Manila. Metro Manila. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Go. You're doing faster. Go faster. Go. Ah, the wet. Unsatisfied Cebu Pacific Air welcomes you to the Ninoy Aquino International Airport. We're now taxiing towards NAIA Terminal 3 for your proper and safe disembarkation. For convenience, time now is 7:25 in the morning. And we're pleased to announce that we have just landed ahead of schedule. On behalf of Captain Arnel Santos and First Officer Willie Alcazabas, together with the rest of the crew, we would like to thank you for making Cebu Pacific your airline of choice. Maraming mga OFW. Sa wakas, Pilipinas na. Ano siyang moment na magkalas-kalas na sa among kwarta. Nana sila dire po dito sa mabukto sa traffic. Nag-try may o grab pa doon Enchanted. It seems like still in hospital. Pero buraki sila ganahan traffic siguro. Taxi na lang ito. Okay. So try na lang may taxi diri ng kanan. Ayun yan. Santa Rosa na. Ayan po, Santa Rosa. Pagkapo kayo ng Balibago Complex. Okay. Paano ba ba? Kasyan bird. Okay. Okay.
Enchanted Kingdom. From Cagayan de Oro to Cebu, Cebu to Enchanted Kingdom. Kani nga adlaw o kani nga mga sunod na adlaw para lang sa mga bata mga gala. Kaysa ako pang giingon, labi na sa mga parents na pareha na ako diha. Ay nako. Give more time sa imong mga anak. Ang kwarta dali ra na makita. Pero ang panahon lisod na mandagko ni sila, wala na kay time. So laag pa more, medyo mo gasto ka, pero at least na po kayo motivation para magkayod. Iyan ka na ka Mami Margie. Thank you boss ha. Ito na, nagsisimula na, locker pa lang tayo mga kaibigan. Di na may tsurang na ni Mami. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. One more Raver, concentrate Raver. Almost there. One at a time, Ella. Okay. Cover the red one. Do not put it in the middle, Ella. Do not put it. Cover the red. Careful. Don't say you're on the run to the other side, my love. Jump, jump. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Holy crap. Holy moly. Wait, there's even like a loop. Oh my god. Gracious. Lord. Oh my god. Lord. Lord, Lord, Lord. Oh my god. Wait, they're gonna go backward? Claro ka. Oh my god. Tapos, atras na po. Holy. Nilaw sa dito. Atras. Hala. Hala, balik. Ano bang ilayaw? Holy Jesus. Oh my God. Sakit pa to, heart. Wala pa isa lagi nabiling dito. Stop crying. Sorry. So you're not 12 years old, man. Watch lang ka, daddy. Watch. Mag-drive man ni kuya. Watch lang ka. Sige na, okay na. Ayun na lang. Dakpan. Dakpan. Muna mga drug addict. Panago na mga drug addict kay ma. Dakpan gini. Uy, pre, naram rin ka di, pre. Kumusta, pre? Paligay po kanihawa din nga trabaho, pre. Basta yung mga anak mo dol galing sa dulaan, awahayon din nato. Dauton din nato ba? Ay, wala man nga dula anak, maka
Para makaguba man sa studies. Yung energy namin nandito pa, napamong energy pero mong kwarta wala na. Kubas na may gala. Manguli na may problema na mo ron. Amo na pong sakyan pabalok dito sa Makati. Mag-grab ta namin. Sus, sa Manila nga area nga 3G raman. Problema karon diri. May saktong masakyan ang grab. Kami nakakuha na ni di man day may klaro. God, we're finally alive on the hotel. Look, wow. Morning. There's the pillows. Oh my God. Oh my God, let's have a group hug. We survived. Oh my God, mommy. We survived from the travel. Lagi. Okay, what about they didn't put baking and they thought we put in the room. Yeah, look at the CR. The bottle. What do you mean? What do you mean looking at? Holy! Huh? What is this? What? Bro, wala pa rin na. Parang wala pa. Hello po. Yung room namin Hello po. Yung room namin parang hindi pa ako fixed. Ang dumi po eh. Sige. So, guba pa ang remote sa Manila. My God. From Cebu with a very nice hotel. Here It's a very comes. bad room. It's very nice. The lobby and the kitchen. Everything is good except for the rooms. This is what you call false advertisement. Damn it, bisag. Sinalipay na ta, nakasulod na ta. Parang wala man na hinlo eh. Hello eh. Lang po na. Sir, check muna natin, sir. Okay. Okay. You stay here first. Check Guys, again. Sir, check po, sir. Oh, there, nice. Good, good, good. There, that's the one. Except for the table. Oh, there. That's it. It's okay na. Nanay ko ang sanitary. Okay na yan. Oh my God, we survived. Group hug. Take two. We survived. Come here. Ella, come here, Ella. Come here. We survived the tricycle, the bus. We're not from you. My God, it's so emotional. Oh my God. I'm suffocating. Thank you, Lord. So wala may swimming pool diri. So nay bata bata. So kung wala kay sakyanan, medyo lisod tayo. Kay dili man ka
dili maka-grab from terminal, so mag-bus pa ka, tricycle, tapos medyo lisod ang transport dito. Well, ang akong comment lang sa Enchanted Kingdom, medyo ang imong pamulsa murag nara sa normal, murag mahal gyud kay siya. Grabe, mataglihok bayad, locker bayad, tapos ilang mga games dito, grabe sa ilang games ilang mga games dito, wag bisag konsuelo lang, murag kang naghatag og kwarta sa ila, like for example, lagi pabuhat sa mo 50 pesos. Pag di mo makuha, zero yun. May pang piryahan, napay kindi. Sa ila, wala. Grabe. Grabe nga tigbas. Ang problema lang, mo lagi, tungod kina timingan nga, amo tatong ito yung weekdays. Mga timingan man nga, naay murag mga, sa to, 40 sa to kabas nga nag-field trip. So, ang resulta, wala na mo na-avail. Dagan to yung libre nga rides, wala na mo ma-avail, kay dagan naman kayo, tapos taas na kayong linya. Tapos di na kayo naman ma-enjoy ang rides, kay dali-dalion naman. Mga pila, 2 or 3 katuyok lang, wala na dayon. So, ang among kahago, to be honest, medyo para na ako ba dili worth it. Sa online, naka-discount mi sa ticket, pero dito yun, nagit sa 900. So, sa ilang intro nga 900, murag para na ako, murag dili worth it. Good night. That's the end of the day 3 of our vacation, day 1 here in Manila. Lami asap buwan dere.